inbound. There are 24 enemies still out there. Kill them all. Enemy soldier incoming. Allied cluster strike inbound. Enemy RCXD detected. Wrong bastard, you're making it. You're okay. You're okay. Loadout drop headed your way. Friendly loadout drop on the way. Gas is inbound. Marking new safe zone. There's some armor. Enemy soldier incoming. I'll make use of that. Got movement. Got movement. Just got any mic? I got one. I have a mic. I guess nobody was just talking. Huh? Copy that. Oh. One more. 200 top. Oh, we have a loadout over there. I'm gonna push over to you. I'm gonna push over to you guys in a second. Just wanna go. Enemy UAV overhead. Ooh, I got tapped. Spotted a care package. Oh, I'm taking here. fire. Enemies in the air. I've got you. back up, back up. I'm gonna try to go to loadout. Friendly UAV I'll overhead. make use of It's in that. the stairs. Here. Got gas moving in. Shit, I don't know where it is. Moving. Call back. Call me. Nice, nice, nice. Watch for Oh, enemies. easy. I've got you. Fire. Shoot. I just closed. Ooh, F it out. I've got you. What the hell? Typing. I wish I played some. I've got you. Gas is moving in. New safe zone located. Where they at? Fire station down. Buy station costs are adjusted. Y'all did? Oh, he's right there. Contact. Good hit. I think he jumped down. I'm
I'll try to get. Oh, we got one down low. Team here. Got movement. Oh, First tower. Contact! Watch it. Fire sale. Be advised, friendly precision airstrike inbound. Ah, shit. oh my god. Enemy UAV overhead. Gas is inbound. Care package. Gotta get a load out here. We're in safe zone. Watch for enemy. Enemies in the area. I'm taking fire. Guard left. Enemy soldier incoming. Two over here. Gas is inbound. Marking new safe zone. Setting charge. Someone's on you. Taking fire. Less than 25, we're still standing. Fought hard out there. Return to base for debrief. Relocate.
soldier incoming. Located about squad lock. Never mind. Coordinates marked. Battle Royale. Where are we going, boys? Like, prison? Bet. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. What the fuck? Yo, guys, get him. Yo, get him. Hey. Hey. Not a fucking chopper, man. Where? Let's go. Oh, what the? They're fighting. Bro. Alright, there's too much people here. Die so fast. You wanna Dang. pop shit? Oh, nigga, you gay. Bro, why do I always get these trash guns and then I die to a kid like this kid? Bro, oh my god! Yo, pick up that Mac-10, boy. What you doing? About to take a RPD over a Mac-10. Gas is closing in. Wait, where'd you... Alright, I better not die again or else I'm gonna smash my controller. Enemy team hunting you. Enemy What UAV the fuck? overhead. I'm gonna just stay up here. Just chilling. Bounty target has been marked. Kill him. Ooh, what is this? Oh, it's a Tundra. Sniper rifle here. You know what? I'm gonna die, but should I go rush? I see a kid about to land here. Enemy UAV overhead. No, it's the breaking on my breath to my gun. I don't think he's good, man. Shit, what the? Boy, PP. Oh, boy, PP, man. What the fuck, man? Gas is inbound. Marking new safe zone. Alright, got a type. Or DMR. Oh, yo, get him. It was at this moment that he knew. He fucked up. I already fucked up like 2 seconds ago. You were kinda late to the soundboard, man.
Yo, get him, the guy with the Crick 6. Don't get out your Mac 10. Yo, pop your dead silent. Oh, pop your dead. I'm gonna beat him up with my pistol. Oh shit, wait, I got him? Wait, I got him with a finishing move. Wait, I'm spread out. How do I get a... wait, can I do the... Can people with no skin or bot anything do a finishing move? Wait, what? Let's go. I did my first finishing move, man. Yep, first time. Coordinates marked. No. No. Bro, oh my god, I just done my finishing move for the first time, like, I'm so proud. Mom! He's laughing on me! I'm just gonna go in there, asshole. See what I'm telling you? Ah, everybody! Hey, I took my word back. Aid station here. Then I took my word back. Now spare me. Or else I'm telling my mom. Probably gonna die, but fuck. Oh shit! Bro, he had a fucking pistol. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Aid station here. Not KIA anymore, according to that guy. Bro, this MP5 tricks, man. Whose class is this, and who made it? I'm gonna give him a kiss. Fire sale is active. Buy station. Fuck! Yo, get him! He killed me! Enemy dropping into the AO. Go in the door. Just for a puncher, man. What are you doing? Just, yeah, get that shit. AK? Nope. Bro, I showed an AK, man. That's why the guys gave in. That's why I have proof the guys gave. Endeavor! Contact. 9 Shut targets your ass remain up. standing. Sort them out. Nah, that boy got my MP5 now, I'm just kidding. Yo, but that MP5 build was like... more better than a boho. And Jahoon. Long time no play, basic.
Now's a good time to warm up. Nawala. Naban... Naban na yata ako. Tangin ng baril niya. Tignan mo yung baril ko eh. Play gun ng hayop. Ano yan? OTS? Bruin tol. Iba naman yung itsura eh. Dito sa ano ko. Alin? Sa akin yan. Yung nakuha ko lang. Sa akin dati. Easter egg. Grab some target practice while you can. We're deploying soon. Enemy dropping into the AO. Enemy dropping into the AO. Enough practice. Time for the real thing.
soldier. Mark a drop point for your team. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Favorite tol. Meron na. May nauna. Date sa bunker. Clear to engage all targets. Ba't kaya sobrang lag kanina? Lalag ka rin kami. Muted na dyan, lag. Nothing there. Hindi na lang. Pwede na ata mag-loadout. Found some cash here. Loadout drop headed your way. Setting a mine. Seems ka mine. Tapos tayo sa kabila, may loaded na sila. Loadout din sila. Copy that. Na-stuck ako po dyan. Enemy UAV overhead. Basag isa. Ang galag na naman ako. Basag ulit isa. Nakabang yung bagay. Dalawa naka-sniper sa kanila. Enemy UAV overhead. Ano ping mo, tol? Nasa may bunker tal. Ayun na. Enemy UAV overhead. Got gas moving in. Nandito yung isa. Got that. Patay siya. Ano? Free house? Pagdang mo sa'yo. If they survive, they can Gar redeploy. block. Target down. Five. Yan ba, tol? Wala na to. Setting charge. Enemy UAV overhead. Kanina itong C58 tal. Ako yung kalaban.
cleared for redeployment. Elite. Kay- Siya eh. Kaya kung ata to. Akin niya sa mayan. Sabi ng bahay ko. Baba. Tara oh. Enemy UAV overhead. Paano na ito eh? Sige ba? Ano ba yung baril mo? UAV overhead. Super bait. Naglo-loadout doon sa kabila. Si 58 sa Carinetti. Hindi. MP5. Ayun o. Ayun na. Basic lang ang pera. Ta. Jer, ang pera mo Jer. Huh? Copy that. Jer, pera mo Jer. Ha? Oy, sorry. Pera mo Jer. Basag ulit isa. Ina na. Hindi ako makapatay Uy, ngayon sa ang corner. taas lang pala nito. Tumabit sa... ayun. Ano ba dito? Cowboy up. Let's go. Thank you. Tuloy yung plates ko. Mga plates sa taas, ano? Total. Ito yung baril ko? Anong kulay ng baril mo, Tal? Wala ba yun? Parang marupit. Dalawa. Pa- MP5 tsaka si Freddy. Pareho. Sniper yung isa. Ito yung mga napatay niyo dito. Baka na sa akin. Itong... Baril. Yung modern warfare na ano. MP5. Tangin na naman. Ta, tignan naman ako kung yung siya ito. Taking fire. Assault rifle here. MP5 yun. Uy, may nag-snipe. Yan. Okay. MP5 na lang. Wala. Kuta natin. Lugo tayo dyan. Tato ka pa, ano? May tago. Ito. Extra. Down isa. Making. Down siya. Down isa doon. Andito. Looping. Shifting location. Kita niyo ba? Friendly loadout drop on the way. Enemy UAV overhead. Dito. Allied cluster strike inbound. Gas is moving in. New safe zone located. Down. Saan, Tal? Patay na yung isa. Oh shit. Yan. Saan siya? May loadout. Snipe. Down ulit isa. Kaya isa, tumatakbo. Shifting location. Uy. Meron pa dito. Tumunta namang loadout siya taga. Putik naman. Ayun, packet na siya, Tal. Dito banda. The Gulag. Survive and you can redeploy. Ando pa rin sa blooping. Sa likod mo. Likod mo tayo. Sa likod mo yan. Kicking off. Nice. Ayun ang MP5 ko! Patay mo to. Lakas na ito, ligo na. Batay na ako eh. Win here and you return to the front Oh, line. buhay You ka lose, yan. you fight Shotgun. Hindi mo pa naluta solo. tayo Sort them nito. out or capture Mamaya the na objective. akong blue box. Mali na ako akong loadout eh.
May shotgun. They have the cash. Where? Dito. Wala, sinali ko na. Kailangan ko naman lang. Kanina si 58 to. Assault rifle here. Yan, kunin nyo na rin. Sige lang tas, nagpara na ako. Gabang tayo. Nawala yung loadout nila. Ito ang gas mas. Try natin dito tal, mag-loot. Shifting location. May nagbari lang kanina dyan eh. Sasakyan, no? May sasakyan. Palayo. Daming bala ng Farah. Farah ba yan? Hindi. Ikaw nyo. Ano, nawala? Okay. Ayun na. Okay, sumugod. Naka trophy. Dalawang sasakyan na. Ayun na. Pasugod na sa akin yung con. Bounty. Pasabay station. Tumigil na sa akin. Meron din dito. Reload ka tol. Nandito na sa akin tol. Ay. Down ko isa. Nap niya na. Sa entrance. Down ulit siya tol. Enemy sighted. Apat sila. May ibang kalaban. Pag-mount pa, no? They are inside the circle. Ready for incoming. Ay, third party. Diyan pa rin ba sila tal?
Dalawa. Ayun siya. Moving there. Dalawa, isang team yung isang team. Dalawa pa yun nandun. Yung nga dito. Patay mo na. Moving. Dalawa yung nandyan. Ibang team yan, iban na. Wallbang mo. Siguro mo, down yun dito. Grid marked. Move up. Better. Nabalaw na siya. Di makaakyat eh. Ang tayo bumili. Si Dago. Lakas oh. Meron pa? 10 kills. Okay. Ang armor. Ayun, bala. Gulat pa ako sa'yo. Tapos yung dalawang team Boy Tago. Kakachando. Natututo ako sa galawan ni Boy Tago eh. Tatago ka lang kasi. Balikan mo yung logo talang. Ay, putang ina mo. Ando dito. Uy. Yun lang. Man, you fucking camper, bro. Nasa tayo. Isa lang. Nagkakamp lang si Gago. Abang ng bibili. Oh, may nag-load up. Wala kami yung loadout. Buhay niya. Wala na yung B5 ko. Dispon. Mag-isa lang tol. Na-down ko na. Sa'yo, Boy Tago? Moving in. New safe zone. Nasa pinakadulo tol. Pinakadulo dito. Moving there. Enemy UAV overhead. Napatay ko lang dito sa taas eh. Oh, may truck Wala parating akong bala. sa likod natin. Yes, Ito, bala. May bala ko dito. Ay, naparating na. Pangina. Uy! Bumaba! Oh, bampo dyan. Patay agad. Bilis naman ng buhay na yan. Nice. Lupit. Nakakagam mo lang. Wala. Saktong-sakto. Sa kanila yan eh. Alam na this. Ulit na rin ng circle. May kalaban, no? I found this if you need it. Doon pala. Your teammate has been designated Ay, as a habulin ka. high-value target. Guard them at all costs. Vehicle marked. I will be driving.
Laki yun. Location marked. Let's move. Only to the left. Mga 7 seconds na lang. Yun. Salamat. Match game. Fighting's done. The area's cleared out. Maglo-load na tayo. Pabalay, wala pa lang sa... Bala kayo? Taas, taas, taas! Tangay na naman talaga. Ay, Diyos. Hindi makatagal. Yun lang. Sa taas. Mag-isa lang mo. Ayun na. Ang malas naman talaga. Ang bala. Wala pang bala. Ina, bukas pa yung plate 10 dyan. Rating. 6 na lang kalaban niya. Ay na talaga. Gulat pa ako sa Ako rin eh. Kala ko exit yan eh. Sabi ko. Yun na ka na. Zone relocated. Hindi ka rin nakaka-apto nito. Ba't di na ako Sa bahay na sa bahayan sila lahat. Sa roof yan, tol. Nakatago pa kayo dyan sa ano. Andun sa may ano. Closing in. Dito, para parating na. Nasa bundok, tol, sa left mo. Meron sa bundok sa left. Ulang. Ayun na ba mo? putang. Kita ko ni Gago. Sige, sige, tol. GG na ako. Gugu na rin ako. Gugu. Goods. Sige na ako.
Masyadong Masyadong magaling. kaya hindi ko masyadong kilala na Nagpalit yata pangalan eh. Hindi ko alam yung dating pangalan eh. Kaya dami kasi nagpalit eh. Kaya natin invite na. Invite ko eh. Galaw nitong Bruin. Palitan ko. Sunny. Ayun, dako. Hot Lods. Buto. Sige. Maragal niya buto. Baka Malaking mga buto. Malaking mga buto. testing ko bago ako sa monitor ko. Monitor ko eh. May kasama ka, Lods? Try natin. Login ko lang eh. Ayun. Masakit pa ba itong guantal, itong SA-87? Ano yun? Ayun, madami pang gumagamit eh. Yung gamit ng mga hacker eh. SA-87? Matry nga. Trinay ko Growl. Trinay ko M13. Balik pa rin ako sa Farah. Wala ako may invite siya. Tara, try yun. Wala. Trace mo na. Saglit lang Mama. kung nais ko lang loadout ko. Baka mamaya si Adreni. Kung kain daw eh. Sige, sige, tara. Ay, ako pala yung host. Ito yun, yung hawak kong baril, tol. Sakit pa ba yan? Ano yan? SA-87. Sa Ikaw. one siya. Hindi ko bisado yun. Malakas ba yan? Yan? Hindi ko nga din alam. Gana pa akong bagong memeta ko eh. Trinay ko nga yung LMG. M13. Nakala ko mala. Hindi ko lang maitama. Yung kontol, yung masakit ngayon yung M4A1, binalik. M4A1? Mm. Matry nga, maayos ko ngayon isang loadout. M4A1. Kaso labi ah. Ulitin ko. Tagal naman sa akin.
Ah, Sakto, pinatapos ang ako tagal. kumain. Ang tagal. Ay. Palit kaya tayo, Lods. Tara, Ano mo? tara. Nagpalit kami, tara. Bet kita. Nanonood din ako ngayon dito sa cellphone ko, Netflix eh. Si Pixie sasali daw. Sali daw siya. At Oo. Sali mo yan. Ganyan yan. Ini-invite ko, ayaw. saan na? Invite ko Hindi na eh. nagre-reply sa akin. Tatanong kung full tayo eh. Spot. Saan na? Grabe, tinanong ko siya kung, sabi ko, need one. Di Wait daw, nag-reply. sabi naman niya. Full na? Wait daw, sabi naman niya. Makain siguro yan. Ah, Finish first, ayaw Tagalog. baka late na. Late na ako. Baka late ko na na-receive to. Baka kanina pa to. Hindi, tapusin lang daw muna nila tol. Ah, okay, okay. And then you still chose not to shoot me. Listen. It's right. Get yourself a proper warm-up. We'll be deploying soon.
practice. Time for the real thing. Jason na yan. Ibalik mo yan. Purot bat. Sige na. Tumas ka na ako. Jason. Pele kayo tol. Battle Royale. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Pele kayo. Gusto niyo ba mag-pre... tara. We're marking drop points for your team. Okay na dyan? Tara na dyan. Oh, may tao pa. May kasabay ako. Alright, lads, let's get it done. Eyes on target. Utang na nito. Uy, gulot ako. Nakala ko kakampi. Teammates in the gulag. Nananaw ng isa. May kasabay. Oh, nandun sila oh. May baril na. Wala pa akong baril. Kuha tayo baril natin. Marking riot shield. Invite na daw si Pixis, sabi niya. Pwede. Invite na natin. Ulat niyo kung ano. Ayos lang sa akin. Ikaw paring Sunny. Ha? Okay. Okay lang. Sigilig ko na. Ay, sino yan? Wala naman mic yan eh. Ba't sinali nyo yan? Walang mic. Sino? Ay, siya. Yung bagong dating. What? Bahala ka tol, unfriend ka niyan. Nanga-unfriend ba yan? Oo nga, no? Hindi na nga sumasagot eh. Lagot. Anong meron? Ayun o. Yun oh. Nagra-Ragnarok ako. May Sorry. Partida pa yan. Ganda ng 4K sa ano. Oo, box. Kaya nga. DMI 2.2 at kailangan.
gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Enough practice. Time for the real thing. Battle Royale. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Set a drop point for your team, soldier. Team tayo. Tayo. Ay. Ay, pasok na. Copy on that scavenger footprint. Yun pala gusto niya. Hot drop. Tingin ko lang total baka may kumuha eh. Tingin ko lang to. Baka may kumuha din sa isa. Yan nga eh. Wala yata. Tayo lang ata nag-drop. Tayo lang ata Tayo nag-drop. lang. Posible. Supply box. Eliminate all targets in the AR. Himala. Wala kasing buy station. Dito lang. Ay. Kaya pala eh. Next objective located. Eh, meron palang buy station dito. Malapit. Next objective located. Ano pala dyan? Wala ba umuulan dyan sa inyo? Ulan dito. Objective accomplished. All supply box inbound. Supply box ready for pickup. Device spotted. Bili na muna ng hanap lang ako yung pera pa. Bibili na ng loadout dito. Contract updated. New objective identified. May satchel dito. Lads. There's some armor. Contract updated. New objective identified. Loadout drop inbound. Enemy UAV overhead. Primary objective accomplished. May satchel na pala ako. Inbound. Hindi ako yun, ako yun. Kaya ako Tingnan ko na lang tong... ammunition box tapos UAV. Uy, maganda. Total, patry ko sa inyo. Tignan nyo kung maganda. Pwede pa. Gas is inbound. Oo, konting recoil lang. Request Kaya nga. flyover. UAV entering the AO. Does anyone
I need this. Grabe yung ulan ah. Matay. Wala, mag-isa lang. May madibisi dito mamaya. Ere pa yun. Bounty. Active bounty contract. I'm driving. Ano kaya? Marking armor. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Bounty target identified. Struck the bastard. Ay, Dito dami ko lang. ng pera. Heading there now. I'll take the wheel. Lalakad lang. Moving there. Friendly UAV overhead. Mag-isa. I'll drive. Tatlo na. Saan ba natin? Dito ata ang shuttle. Moving. Nakahili yata. Hindi. Friendly UAV overhead. Moving. Nakataas. Ayun o, nasa taas o. Waypoint mark. Move. Small scout Dito sa taas. strike inbound. Ay, Hit. bobo. Down Buisit. isa. Down isa dito. Shifting location. Yung bounty ko. Tara, mabilis yung gazi. Tatawid na rin yan. Ayun na. Enemy UAV overhead. Tango. Haba. Kukunin yung sasakyan. Ang ingay. Dito lang. Marking rally point. Down isa. Yes. Okay. Daanan ko kayo ah. Down ulit siya. Bumaba yung sasakyan. Bumaba yung sasakyan. Patay na. Uy, meron pa. Nice. Wala na. Ano, sakay. Taratal. Saan sasakyan? Ay, wala na. Taking the wheel. Tara. All right. That's it, mine. May sniper sa bintana dito sa dadaanan natin ban. Yan ah. Moving there. Saan tayo? Ping tayo? Tambay muna tayo. Tambay muna ako dito tal. Location. Loadout drop Ay, inbound. tama. Tatlo. Tatlo yan ah. Ay, tatlo. Tatlo. Copy. Unahan na natin. Bantay ako. Nasa tower yung mga yan. Babantayin ko kayo. Got gas Dito yun. inbound. Safe zone relocated. Shifting location. Hindi na ako kukuha. Ayun oh. Uy! Timingan na. Uy, sakit ako ng baril nun. The Gulag. Survive Para and yata. redeploy. Time for a bit of argy-bargy.
Dito pa rin. Get yourself sorted. You're up next. Saan yun? Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. Time to earn your freedom, soldier. We're bringing you home. Ay, dito si Pixie. Not over yet. Your team can still buy your release. Andiyan ka sa taas, Tal. Nandito, oo. Ay, nawala. Yung isa. Si Pixie. Andito. Displacing. Never mind. Ayun na. All friendlies in the safe zone. Down. Deploy. Fuck! Hindi ko natuluyan. Pasok pa ba yan sa bilog? Tangina, pasok pa. Asya. Putang ina. Uy! Bye-bye. Yeah. Tang ina mo. Na down? Oo. Jackpot. Cash here. Trophy system deployed. Nilayan ng mga buy station. Fuck! Patay. Kita. Dalawa. Dami. Okay, bitch. Ano nangyari? Galing yun? Parachute?
Tatawid na. Mark the care package. Gumagalaw na pala. There's a vehicle. Tingnan saan na kaya yung mga yun. Tal, paping nga ba yung station, Tal? Aid station here. Siya muna. Ako. Last na ako para. Tangin na yun, bumaba ako. In their sights. Throw a nade. Much better. Haha, boss. Wala akong makitang ko na. Sniper ah. Putang ina nito. We lost that one. Come back stronger next time. Tangina, tatlo pa pala. Ay, apat. Ano ako? Akala ko. Na-play again ko. Nawalan daw ng kuryente si ano.
Chararaut. Boy tago. Awaraw-waraut. Salamat po, Boy Tago. Nood ka muna ng ano. Nood ka muna sa amin. Walang tigil na bakbakan to. Non-stop action. Sabay ano no, sabay camp ano. Sa 30 kills. Get that 2 kills tol. Load ka lang, loads. Magta 30 kills kami. Every player magta 30 kills. Sobra na, no? Mas marami pa kasi sa mga players eh. Grab some target practice while you can. We're deploying soon. Boy tapang. Dropping into the AO. Alright, that's enough mucking about. Now we do this for real. Na-DC ba siya? Battle Royale. Alright, soldier. O yung kasama natin ah. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Iba yata yung kasama natin. Sino to? Hindi ko alam eh. Na-DC daw siya eh. Iba na pala eh. Sino yun? Na-DC daw siya, sabi niya. Yun. Kala namin, nag-iba ka ng pangalan eh. Tataka kami sino yung kasama namin eh. Kala namin, nag-iba ka ng pangalan. Run. Yun, run. 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 Ano, Joyce, di ka pa matutulog?
Hindi ka pa natulog, ako matutulog, tignan mo. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Does anyone need this? Enemy dropping into the AO. Hostile dropping into the area. Watch the sky. You're done warming up. Stand by for deployment to the war zone. Pinnaltog na lansa. Ilang mga loads. Pili. Saan tayo? Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Yun lang. Tara dito. Favorite. Daan pa yan tala. Kaya kasi parang saan eh? Your primary objective is to kill them all. Anong walang baril. Enemy dropping into the AO. Gulat pa ako sir. May dalawang team yata sa police station. May special sa. Ayun nga. Enemy UAV overhead. Enemy UAV overhead. Ang bitis sa akin tal. Sa Scientor sila. Moving there. Ay, tayo na dito sa hagdanan. Ilan yan? Isa lang yung nakita ko. Baka dalawa to. This is a gulag. Survive and you can redeploy. Tangina, dalawa. $50-50 na siya. Win here and you return to the front line. Di siya ata Lose, si your paring fight ko. is over. Sino? Time to earn Si your paring freedom, Sam. soldier. Hala. Stand by for redeployment. Ang itlog na sa flag yung kalaban eh. Ano, DC na.
your teammate got their ass kicked. They're RTB at this time. You're all that's left. Get it done. Got gas moving in. Busy. Sa taas tol. Eh? Kalaban, patay na. Salamat. Hindi masyadong looted dito. Puntahan ko dito tol. Sige, sige. Pusing ko lang dito. Sige. Di rin looted dito. May ammunition na ako. Salamin pa lang, puta. Pick up. Pang hulog pa. Diyan box din ako. Kunin mo na lang mamaya sa akin tol. Uy, Ay, sige. paglipad eh. Pwede ka naman balikan eh. Sige lang tol. Looted dito. Lalim. Bounty target has been marked. Kill 'em. Eh, pwede na. Loadout. Friendly loadout drop on the way. Wala. Spotted a care package. Gas is inbound. Marking you safe. Dito lang oh. Hindi na lang ako UAV. Sige tol. Sa pangkon dito. Have eyes on a field upgrade.
Bili na akong ghost natin. UAV entering the Ah, sige, AO. sige. Friendly loadout drop on the way. Ammunition. Mark some gear. Masakay yung bounty. Sa baba. Putang loadout siguro eh. Ito. Nakamotor. Eh, may sasakyan. Wala sasakyan na. Walang yung loadout ko. Ay, nasan kaya to? Sa ilalim yata. Sa ilalim. Ito na. Down isa. Patay isa. Bounty target is down. Nice, nice. Andun pa rin sila sa may ghost. Sa may loadout. Nandiyan pa rin? Ah. Ako. Ay. Uy! Enemy sighted. Losing ground. I've got you. Ayun, pakuha na sila ata. Mark the care package. Butang dito na! What? Heading there now. Never mind. Ano nangyari? Ang bilis naman nun. Ah, nag-zipline. Nag-zipline sa ano. Ito na. Learn from the loss. May zipline ba dyan? Oh, meron sa gitna. Kung saan ako Hindi, dumaan. meron pa sa likod natin oh. Ah, paano nangyari? Saglit lang tala. Balik ako mamaya. Mga 30 minutes. Oh, sige lang. Maghatid muna ako. Sige.